od otvaranja hotela od 77. godine, znači od otvaranja hotela. Koliko vam traje radno vrijeme? Radno vrijeme od 7 do 14. Ovo je znači centralni magazin za sve objekte. Ovo je znači hotel Omorika kao jedinka vojna ustanova sadrži znači hotel Omorika, hotel Beli Dvor, Deparans, Javor, Jeremičak, nacionalni restoran Radmilavac. Znači ovo je centralni magazin za sve objekte. Znači svaki dan se prima, izdaje roba po potrebi jednostavno. Znači ispunjavamo želje ovih kuvara, konobara i ostalo. Sad je sezona u punom jeku, tako da imamo posla itekako dosta. Znači imaju tu periodi kad nema posla, to su, mi to zovemo van sezona, znači sezona nam je zimska i letnja. Znači najmanje ima posla otprilike april i novembar, to je tipična van sezona. Magacin, molim. Ulaz sam ja napravio, predao sam, a račun sam poslao sad, nije bio... Ne, posebno imaš onaj račun od neki dan. Evo možete slikate sad, povalimo robu. Morate se malo pomeriti, ja. Svu robu što izdajemo, znači mi knjižimo na obrazac izlaz materijala i sirovina. Znači svaki ovaj sastoji se u 3 primjerka. Jedan primjerak ide računopolagaču, jedan primjerak ostaje ovdje u arhivi, u magazinu, a original ide u računovodstvu gdje se to obračunava. Znači svaki dan se obračunava trebovanje kuhinje, šankovi. Znači, onda tu imaju prijavnice. Kad se prima roba, isto imaju prijavnice, to potpisujem ja. Normalno kontroliše se kvalitativno i kvantitativno. Količina i kvalitet. Ako je u pitanju voće i povrće ili bilo šta drugo. Vidjeli ste komoru za voće i povrće, to kad je puno voća, ima tu svega banane, jabuke, pomoranđe, breskve, kajsije i onda dolaze majstori, htjeli bi da uzmu pa ne pitaju i onda ja uzmem farbe za geštetner, ne znam da li znate to, geštetner to je stara mašina za kopiranje. To farba, specifična crna farba i namažem onu bravicu vrata, a zavlači se ruka da se otvara i onda oni kako ko naleti, posle se žale što sam stavljao tu farbu, ja je pitam šta ste tražili, vidi tamo, tu se mene i moji radnika, nema niko pravo da ulazi tamo. Ili uzme jabuku pa čisti obelu košulju i onda pogleda crna ruka, crna košulja i tako. Ili kad dođe neko pa sjedi ovdje, a ovdje recimo sjedi na stolici, a kod nas je nepoželjen. Mi onda naspemo vode, ovaj suđer naspemo vode i drugu stolicu stavimo da je zauzete i kad sjedne tu, posle 5 minuta ono prokvasi i znaju o čemu je fazan. Ovo je mašina za čišćenje krompira, znači krompir se ubaci u ovu kiblu i to se okreće, kida ovu ljušturu, znači to je to 5 minuta i gotovo. Isto se čisti i šetarem. Da li ste zadovoljni vašim poslom? Zadovoljan sam. Od ovoga živim, ja i moja porodica, znači supruga mi radi isto u vojnoj ustanovi. Zadovoljan sam. Redovno primamo plate, ova što kaže, krizna vremena. To ne može svako da se pohvali. Duše i radimo puno, tako da... Znači, sve ovo što ste snimili, vidjeli, sve što je lepo, vi tamo pišite, prikažite, a sve što ste primijetili neke nedostatke i da ne valja, vi kažete meni, ne možete iznositi na... Dogovorili smo. Tako.